Assalamu alaikum урматтуу подписчиктер жана биздин каналдын көрөрмандары, YouTube көрөрмандары. Биз Мал базардабыз. Бүгүн күнгө жекшемби 13-январь. Бүгүн аябай күн суук. Нокатта туман дегендей. Бул Мал базарда жүрөбүз биз азыр. Силерди баалар менен тааныштырууну başlayız. Erkek tay 19.000 so'm. 19.000 so'm deydi naş erkek tayda. Nolda erkek tay ekan 20.000 so'm deydi. Жиырма миң сом. Erkek tay 30.000 сом. Erkek taylar naş çekedegisi 30.000 сом ekan. Tuyaqtарын көрүңүздөр. Taydın özün görüңүздөр. Aşı 30.000 сом. Қалғандары üçü 25.000 сомдан. Erkek taylar. Üçü 25.000. Erkek 40.000 сом. Soğuqdun küçün gördüңүздөр. Mallar kulağına çayın toңуп kalgan. Bişkekten gelgen Kunan 1,5 yaşta. 100.000 сом. Boğası. Şu tuyaqtары görüşünüzдөр bolot ekan muna. Kunan местный. Boğası 90.000 сом. Tuyaqtары muna. Kunan Bişkekten keltirilgen. 120.000 сом baası. Жазга жаңа сый. Erте жазга жаңа сый болот экен. Baası 150.000 сом дейт. Tuyaqtары 150.000 сом деп атат. Kunan 1,5 жаштагы Kunan местный өзүбүздүкү. Baası 100.000 сом. Rusiyadan keltirilgan Kunan 1,5 жашта. Baası 200.000 сом. Bir жарым асый. Аламандан аты. Baası 150.000 сом. Şunda kakanda sekirdi.
Bana koçum. Haydi. Жазга 3 асый болот экен. Баасы 120 000 сом. Ben sırasını satışım gerek. Adırdan bilip geldim adır. Bana pro joş böyle okey. Бүгүнкү базарга аттардын болжолдо баасы ушундай экен достор. Аз тартылып калыптыр, көбүрөөк тартпайсыңбы деп капа болбоңуздар. Кийинки базар буюрса дагы тартабыз. Бүгүн күн аябай суук. Ошондуктан видеону азыраак тартып, ден соолукту сактайлы дедик. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.